glorioso pabellón de Maternal para disputar la penúltima jornada da Primeira Nacional entre o noso equipo Automarín Feroz e Calvo Silva. Por parte do Silva xogamos con número 3, Aarón Rodríguez, con 5, Javier Castiñeira, con 7, David García, con 11, Julián García, con 13, Hugo Rodríguez, con 19, Daniel Mariscal, con 20, Diego Astelo, con 24, Jorge Ponta, con 26, Rubén Anés, con 27, Mario García, con 32, Mario José Carrillo, con 33, Alejandro Vázquez, con 34, Carlos Varela, con 39,
You make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.